July 9, 2014. This is the second take on Leo Amu telling the story about the fish trap and the coconut together. He has his sons with him. His sons' name are Nehemiah and Valentine. And is it all right for your pictures to be in it? Okay, so you have your permission? Okay, good. Okay, go ahead. Okay, mga Singe can want, ye can want a story ebagdu. Story te nganya can story be one tan can story. Story ta pogre. Wuti iri ni wo temi, wo ai wo temi. Wo ai wo kisete ni nyamp yaunjin. Ka amte ni nyamp yasikur. Ni temi maski kuma ane mfeyeru fredi minya segi ni temi wio ep mo. Ni wio ep mo kiseye na wo no problem ni mo anara na segi. Kam do bunaru ni naru ngau perna so onra us ni big na no modong na ni se so dan no jiji fe gronad mun na no gronad mo on nganya na di baj fe nawo ki ko mod on nu do bu ko mo ananya ko gadi nu se min ne yena no puli ni mo anara ndi segi ni fangundik na nu mayde fe ko wi ef gwat ni na ngenu ko kun sunyi tere nga karu wi ef gadi nga mo gadi nu wanda o gad nu ayefe ko di kiseni wan bit naf so bur ayefe munene mo pugri nek kise mo anara se jika am do bunali ni mo anara nandi ni ngau pet na so na us ni no big na no mo bunare ni diga pre na no dabo glo nad nada nandi ram ne ro on di onu mo ananya ko gwadi ni se min gnen ni mo anara nandi seji di yamb gri mune mo ne kisenali nu yo nga yamb kali ni ana ko puli nga mo an kara gadi seji tada nu yo kara di fe ni ka am wando onde ka am yena ono kise do bunaru do bunaru no anas opu yenu ka am no ondi non ni no ngau perna gebe perna na no so na sumbai taru na we sumbai ra ape but na us ni big omone na no wi ef na moni ndige ni ndige pre na ni da buglo nand so yeru mune na no ayam ni ndige pre na ni no glo na ni ne mu kusenali o mu ngenu godi nu fu kwena no mo an ko gwadi mu nga godi pre ni fugri punar ni ka am bigita wuti ne pre ni pompri no nage ni ngawu o ines newo ngingungung nandi ni da alife kenase o ka am tene na kusetene nari nandi kumonde kumod on o ka am ni ngawu nandi kisende alife ke puin seji war tawi war de we girso ko sambe bimu ngawu de ernage ngau tadi tino di so ruinas de se ambagri rodi abe sunam seji pugne nas di so kwan rui ne ono no ie nas ni
nyampe iya nase no nganye nase wadirim brali ti wuta meye wune ma marinen wuti ngawu bu be fete di oti numbi gule gune wune fugri ma di message di wuta gang rewus ni wuso wul ngo amponye te was nge gang fugri bun ngo yete wapi nge kego kati tata ngo we waye u tedi ngo wati nye kas tedi sejine ngo bune we ni fugri fugri bokandi me mo wo me mo yete maf eritilge ni wu yete wu o ye nyong ay nanye yuwon nganye te ne wu te yuwon dini gembu mau mari te fi week rew so ni wuti sejine ni num klew sejine so rew so ni num klew sejine usne so rew so puni usne sejine ngo sejine we nge gang kate kati ga seji fulu ngo sejine we muni an bagne yete di funi liti seji ris pata tek story wen kine pata tening tebe wuti ngawu yete be wuti ngawu fulu bu on di ni rara tata wen se of den se ni keme mengina se mim tamu wen se pata teknik nen tebe wuti ngawu fu blik ni big bog te singe ta nien te ni biende ni no moni ndige di nada randi gro na fulu mo beta ken si urfa bang bayam ni on bagne refinal se te ni fugli enasi oto imbangina te fugli wuti ngawu fugli enasi ye fugli bunga ta ken singe kin di iya ken story ane bang kita mu prene mu story ayese ye dana